Svetski poznata italijanska producentska kuća Jervolino Entertainment sa Andreom Jervolinom na čelu, a u saradnji sa našim proslavljenim glumcem Milošem Bikovićem otvorila je u Novom Sadu ogranak produkcijskog studija koji će se baviti izradom kratkih, animiranih web i streaming filmova. Prvi studio ovog tipa u Srbiji, koji će prema procenama zaposliti skoro 600 stručnjaka iz cele države, osim predstavništva u Novom Sadu, otvorit će i nekoliko radnih ogranaka u gradovima, istakao je direktor kompanije Andrea Jervolino. Studio će pružiti priliku svima iz domena kreativne industrije, poput režisera, scenarista, kompozitora, 3D animatora, dizajnera, crtača i mnogih drugih da rade u kompaniji Jervolino Studios. To što radimo je jednostavno, ali veoma važno za Srbiju i uopšte za svet. Jer mi se bavimo izradom serijskih kratkih sadržaja. Produciramo 1000 epizoda petominutnih animiranih sadržaja i spajanjem dobijamo mnogo filmova. Radimo kratke sadržaje jer verujemo u istraživanje koje kaže da će 98% video sadržaja u narednih 10 godina biti u kratkim streaminzima. Osnova na 10-godišnjeg plana je kratak animiran sadržaj do 5 minuta za streaming platforme. Međutim, razvijat ćemo osim tog IP-a, to je te intelektualne svojine koje je franšiza filma koje je Andrea proizveo. Tako da u principu mi radimo na osnovu te franšize i razvijemo te likove i imat ćemo 7 ili 9 serijala koji će biti do 5 minuta. Kasnije ćemo raditi development, to jest razvoj i naših nekih tema, drugih nekih IP-eva, drugih intelektualnih svojina koje će se možda i ticati Srbije ili biti zasnovana na srpskoj mitologiji, istoriji i tako dalje. Johnny Depp će biti prvi glumac koji će za taj studio raditi seriju pod nazivom The Buffins. A interesantan podatak je da će svi angažovani na tom projektu biti iz Srbije, istakao je direktor kompanije.